Nining Jo Acholi. Welcome back to Chaka Leb Acholi. One segment with Kwan Leb Acholi. And Jackline Ikang of Caught. I'm not playing any background music today. I received a comment from one of our followers not to play any background music, so you guys can hear me effectively. So Man Kwan Leb Acholi. Okay, session number 57. I decided to start reading on Omeo. I concluded reading on Palwa yesterday. Okay, the information was very limited. Lachonyi wabinen dong look me Palwa mokene a book me a real. Okay, so I jumped to Omeo because my stepmom is from Omeo. Okay, so let me find out more about where she comes from. Well, Tiki, a very big family, but we hardly sit together to discuss. Lumite kwara nyakamagi bino ye, bino ye. Okay, so I'm going to talk about Omeo today. But for this session, I'm going to talk introduction. And then I need a church or know a lot of information on Omeo. So I want Tina Charlie introduction. Introduction again is about 2 to 3, 4 pages, I think, or 5 pages, just talking about Omeo before going into how Omeo is divided between Omeo La Twitch and Omeo La Cham. Okay, so please follow us on Facebook. The official page on Facebook is Chaka Leb Acholi. I'm also on Facebook as Chaka Ikang, South Sudan. Please follow both pages. I update the contents on both pages. And we are also on YouTube as Chaka Leb Acholi. Okay, this segment, Kwan Leb Acholi, is within Chaka Leb Acholi. Okay. So I'm not going to spend a lot of time because it's a lot that I have to cover. If you're from Omeo, please join us on the show. Leave your comments under this video or send us a DM if you would like to be a guest. If anything that I'm reading today or on Omeo overall, if you think there's something inconsistent or needs clarification, please drop us a DM or leave a comment under any video recording regarding Omeo. Okay? Anapo Amatek, please share this on all of your platforms. Please engage. On show any, and so we can keep producing more content on the Acholi clans, sub-clans, and anything related to Acholi culture and community. Okay, Apo Amatek, I'm Jackline Ikang. I'm going to jump right into it, okay? Please make sure to like, comment, share, subscribe, and I'll okay? So regarding Omeo, la jaja choti ngo, do mi ngo, Piera Rio, we are real. No, Piera Rio. So chapter 20, okay? Yeah, la jaja choti ngo, look me, gang mi Omeo, ngo. Ti gang adig ma orumu gang mi Omeo. Mana ye Ofirika, Gimalo or North, Agoro. Excuse me 1 second. Okay. Agoro, Gi Poroching, which is west. Okay. Kama Gui Kono Giping, Wa Kunyango, south and southeast. Tekwara Pachuli Wajane. Wang lobo mi Omeo gi Ofirika tie itim ikola gi team kilaba. Manduju team Omeo. Okay. Wang lobo mi Omeo gi Agoro tie itim ikola gi team kimunu. Ka wang lobo mi Omeo gi Magwi kono tie itim lodunu. Team Ogongo gi team Lobela Manduju team Magui. Okay. Yala
Mapuripe wamere gi neno lok mi te kwar pa jo Omeo. Amiro wagam piny ma wajuni. Omeo tien loke ango. Okay, do you guys know what does Omeo mean? If you're from Omeo, please drop your comments. Okay, what does Omeo mean? That's what the writer is asking. Okay, nyalo choni ngo. Abero kamio piny man bot lo diro mi Omeo. Ma pol ikare ma tie I Juba. Chi anongo ni dano mo ma tuero gamo la piny man pere. Piman amiro Latina Acholi mo keken ma obikwano bookman ka en ngeo la gam mi piny man miro en ochwal bora weka gon tien loke tien loko Omeo is second edition. So it's kind of too late now. I'm sure no chorong second edition. I'm put Chaka kwana book yaja. Chaka, I know what Omeo means, but I'm sure I don't know how to opinion my stepmom. Okay, now poor. Yella, give both Crasolera look me what tie matek ikin Jo Omeo gi Jo Agoro. Pien I Muhammad Cha gina obero kanyome ikingi. Ikarma Jo Omeo puri tie I Got Kilijok. Kilijok matie chok gi Got Pira. Kama Jo Agoro onong tie Jo Omeo bene tie gi lok mi kaha ikingi gi Jo Imorok. Interesting. Yala gi Jo Ofirika. Okay. Gite gi lok mi nga kaha ikingi gi Jo Imorok. Ofirika ka Jo Egara. Pien dano manduchu obino gi ilango. So ginwengi bino gi ilango so Crasolera source me information any. Crasolera 1951 anone called Junwe including Omeo gi bino gi ilango. What do you think? You're from Omeo? Please drop your comments. Yala ningo. Jo Omeo orito twal ite Got Kilijok. Ikin moha apar bongwan gi apar bongwan. We apar bongwan gi pierare we abichel. Kamente pa Jo British matie I opari oru achikari Suleiman Ali ma en bene obero Latin mi alu E Ombasi Uganda. Kachiel gila did olam bot Rwot Oyokobeli. Okay. Wek en on ochwal lotino awobe mi Omeo mokene kayube wala kayubo guru ma ki nimule chiro I Juba. La dit simplicio obuoya mi Omeo o wajiborane I Mohaman ma mono tie ka yenyo lotino awobe ka teach guru Lotina wobe mi Omeo mokene onongo dong tie ka teach guru iyo ma ki nimule chire Juba. Dwan wacho ni achikari Ali gi olam gino ok igang Omeo gi otieno. Okay. Madano tie kachaho namu iwang o. Dano matie iwang mach. Ojolo Ali gi la reme mabe. Omeo budgi kom mi bero gi pia mara. Jo Omeo owacho ni achikari Ali miero o yue manok kala chen gin miro o winy lok ango ma en okelo igang Omeo. Ada ma achikari Ali otiro maro yamo lo diro kaka dek o chira bore kagin openyo ni ubino igang mewa kan pilok ango. Ali ogamo piny ma lo diro ni abino gi opari. La wang gamente matie I opari aye ochwala an gi dwan bod Rwot Oyokobeli.
Miro ni Rwot Ochwalo tina woe mokene kayubo guru wala gude wala good goody. Mana ye look matla teach pagamente Ochwalo kwede bot Rwot meu. Lo diro kakami Omeo dong ogamo bot Ali ni be achikari wapoa winyo tam ma ikelo bodwa ento ichaman pindong wo walego in gila remi wek wuru gina unong ka buru ka digo chon wabi chwalo wun bot Rwot Oyokobeli. Achikari Ali gila reme peo kwera tampa jo Omeo ento gi gumarach Ali pe ongeo lokango ma obitime ikome gi odigo. Kidma Ali dongo ye mi buru I Omeo lo dira dek odok bodano lo diro adek odok bodano matie iwang o. Gino wanyabot gini wachiro wanongo achikari Ali obino gi lareme olam. Ali wajabotwa ni lo tich pagamente matie I opari aye ochwalo en bod Rwot Oyokobeli. Okay. Mono miro ni Rwot Oyokobeli ochwalo tina wobe mokene katich iyo guru wala yo guri. Ma o agi numule chiro juba. Kid ma ping tie wo wapenya Ali gila remo lam wegin tin obut bodwa kan kadigi chon wachal gin bod Rwot Oyokobeli gino ye piman wami bodgi kaburu. Okay. Gyo tieno meno chut duano bino bod Rwot ni Omor Leka-moi Latino meo mao no tie ka yubuguri achikare pamono ogoyo nego wako. Omor Leka-moi obedo okeya Rwot Oyokobeli. Obedo okeyo Rwot Oyokobeli. Ma eno winyo lokman mi topa okeyo ne Omor Leka-moi no Omor Leka-moi obedo gi chwer chuny madit mada ikomono ikiwo munu wala giwo menu chut Rwot Oyokobeli ochwala dwan mi topa Omor Leka-moi bodano mi murwari iyo meo la cham. Okay. Rwot Oyokobeli onongo pengeo ni achikari pamono mokene tie bodgi iga. Gyo digo maping dong otiro ru lotino anyira okwanya pi mi luoko wang mi bot Ali gyo lam. Ma Ali gyo lam otiro luoko wangi lo diro meo okwanya Suleiman Ali otero obedo I goro diel. Ka okero lo diro ario weki onen en. Lo diro mene wala lo diro bene okwanya olam otero obed chen I ot mokene. La chen lo diro meo ochiro bod Rwot Oyokobeli kino waje bod gine Rwot tie welo ma o agi opari eno buru bod wan kany. Welo ma nyinge Suleiman Ali en wajo bod wani mono ye ochwalo en bori pien mono miro ichwalo wobe mokene kayubo gudi. Ma o agi numle chere juba. Wandong watwero kelo en bori. Okay. Rwot Oyokobeli gamoni lo diro pe twero ruare gi achikari Ali. Pien dano okelo bora dwan ma wacho ni mono onego Omor Leka-moi waka. Andong pe amiro chwalo lotina wobe mokene katich gudi. Pien digi mono pori binego gin chalo omingi.
Leka-moi. Okay? Kidma wabiro kaneno ne malokany. Rwot Oyokobeli gi wor menu chut ochwalo dwan bo dano mi mur wori e Omeo la cham. Jo mur wori dong ogoyo telamente manok kany dano opong. Manongo piny bedo ni yimi. Chimi. Achikari Suleiman Ali mo winyo koro telamente openyolo dirario matie ka ngere ni. Ginango marach madano dongo odur kidman. Okay, it was an ambush. What do you think? We'll drop your comments kunge about story any. Kadong lo dirario ni onyang mabe ni lok matie marach pien tien mapol lok mung makidman la welo miro peungi man lok ma miro dano ma gam keken miro ongi mana ye gen ma owelo dirario matie ka bohali pe miro nyurbore lo diro bene onyang mabe ni ka Suleiman Ali ongio tien lok ma dano goyo kwero duru en bene ringa waga. Okay. Lo dirario man dong ogamo bore ni achikari par cheng tie ka vino no cheng tie ka balo cham bod luak dano goyo telmete pien lok miro ni wala miro neno ruot kot Ali ma winyo kidman chunyo okwe obero igoro deal ma wiye owil waho ata chalo ayom ma tie iporo ngo en pengeo tama ngo ma jo me tie kwere ikome. Oh, it's unfortunate. I think they are about to attack him. What do you think? Drop your comments. Dano ogore idibo miel madit mi murwari gindong obero kanyamo lok ni ginango mamiro jo me otim micholo wang ko pa omingi Omor Leka-moi mamunu otiro negone dwan wacho ni ingen nyamo lok pi kar manok luak duju omogota machiel ni gin miro onek achikari Suleiman Ali michulo ko pi tapa omingi la chien luak oyero awuobe matiro abich ikin lotin awuobe man abich onongo tie iye omin lodeke mi kilo gindong ochero kanego Suleiman Ali. Wow. Okay. Utamo ningoni. Awuobe man abich peo gale gikwanyo la buyang lokile ole latong gichire igora deal kamali tie Ali dongo tamoni latina wobe man tie ka kelo bore dwan mapiretek gibod Rwot Oyokobeli latina wobe magino ok chok giali gino mako ingure ni kwich gideo enping ka gigoyo tore tinario nyo angwen Kulu Ing-gili nyo Alio mere guitar so ginego Alio micholo wang wala micholo tama ginego kere gine atin awobe tugmo. Yalla, what do you think? Let me keep going. What do you guys think? Kanong ningo lo diro mi Omeo chalo Rwot Anthony onek gi Simplicio Oboya owajo borane la diro lam mo woro gi Suleiman Ali
Ono tie I ot mokene ma tie chok gi goro diel. Manongo okero I Suleiman Ali. Okay. Olamo neno gin duchu ma lotino Omeo bero katimo ne I komali. Ikar ma olam oneno ni lotino awuobe ogo Suleiman Ali itoke. Okay. Ma gimere ginere ne. Luoro maholam. O awogi ot o chaka ngwech midok opari. Okay. Simplicity boya waja bora ne olam o bedo ka ngwech atai diti. I'm sorry. It's not funny. It's not funny. Oringa lakin tia ringa ta he doesn't even know where he's going. Remember tio me ngeo ganga bene ko ringa chaka ngoja ta jiji cuz luoro ni la niren. Oringa chaka ngoja ta iditi. Okay. Pien epe ngeo timo meo. Mano kany olamo roare gila dit ayo. Kwar Alex, tiro kwar Alex oringa mio meo. Okay. La dit ayo omako ching olam kao penyo ni. Pinga tie ka ringa maraj mo. I'm sorry. Pinga tie ka ringa maraj kuman. Olam ogamo bola dira yo ni munu uchwalo wan gi larema Suleiman Ali bod Rwot Oyokobeli pien munu miro ni Rwot ochwalo tina wobe mkena ka yobuguri ma ai gi numule chere juba ikar ma wa ok pajo luak pa Rwot Oyokobeli ojwalo wan mabe gin beno mi bod waka buru larema li oburu igoro diel en kono oburu ot matie chok gi goro deal man. Chi dio digo maching pori bene peok chamo nge dano. Latina wobe abich ochiro ogoy Ali gilo kila. Gino mere ginigone kwede waga. Piman logmi ta pa Suleiman Ali o makokoma dok koyo. Mana ye gin ma weho atie ka ringa ta ayenyo kwede yo machirio pari. Okay. La dira yo ma winyo team arenyi ma Omeo ma omero mere o gina mokeno o team ikomali en pe obero iye gi yom chwin dan mokeno wajeni ka onongo ayu obed gi tam achiel pa omero mere ni chulu wanko pa Lek-moi. Do kono ena ye onego olam. Gigum mabe la dira yo obero peka gi tam man marach mi chulo wanko. Endong omako ching olam oter eni yo pari bod mono. Ka ena you odok iyo meo. Oh, what a good guy. Odora chone chen bod pari. Ekina yo pari. Yo ningo, yo digo menu. Chudano kwanyo kum Suleiman Ali odero obolo iwi tur matie ikom got mai lotino Omeo peo yigo komali pien gin luoro ni ka gino yigo kome chiremo mere digi dogo ikomgi gin miro odiek gi achut ayeo cham ringo mere la chien lotina wobe abich man odok pajo. Ingen nino manok lotina wobe abich man odok iwi got mai. Ka neno ka ada odie gi achuro chamo komali. Ento gino nongo ni odie nyo achut pe oguru ringo kom Ali. Interesting. Why do you think the wild animals didn't eat the body of Ali? He wasn't touched, okay? Bugi cham kom Ali. Gindong oroi Lokman aura. O uru Lokman aura. Pingole timpe chamo kom achikari pamono. Gino dok pajo, ka gino waja Lokman bot lodiro kakani.
Wachirikum got kaneno kaleo timo chamo ringo pa la racha ma wanego. Chi wanongo odieg nyo achut peo chamo ringo pa la cho man. Kari manok. Chick, okay, chick. Kwara pa chuli wajuni. Kai nego ngat ma la bal o bolo wake team. Le team na hajui chamo ringo kome ario. No, rerie. Ento, ka kono dano man o nego ma en peregi bal kari bed o bol kome wake team. Le team pori pe chamo ringo mere pien en pe tiegi bal wala la bal o nego nono. Oh wow. So le team bogi champion ali no la bal ko. So le boguri kome. Lo diro meo ma unyo ni le team pe o chamo ringo kom Suleiman Ali. Gina waja chut ni o me wanego Ali nono. En peregi bal mo. Kai nonga Suleiman Ali o bedgi balada o nongo le team o cham ringo kome. Okay, what do you guys think? Okay, so it seems like Suleiman Ali pian pegi bal le team bagi cham. So mun indication gi look Chaka choli ningo kanga mo pegi bal boy per ko to bor idilum nyo di team. Kimo bene guru ko. Lakin kala bal le chama. What do you guys think? Drop your comments. Ya lagi kan la dit simplicio o boya wajiborani. E karmao lam o pari. Enon yango mono gi lok duchu mayo team e kom Suleiman Ali. Mono winyo lok mi ta pa Suleiman Ali gi chwer chuny madira tiga. Pilok man mono chwala chikari mere gi kero madit we gino chit kalwani kom dano mi Omeo. Oh wow. Kadong ningo ichawa ma chikari odonyo igang Omeo. Gino chako chelo dano ata. Gichelo cho mon lotino wa gilo diro moti. Okay. Dano mokene wacho ni inge lwen man chut achikari pamono o gwaro dano mi Omeo modong gi dok lodugo. Kachiel gi Jo Agoro gi Jo Ofirika o dako gini dog guri. Okay. Mono o timo kid man pilok ma pire tegaria. Mi achiel we nongo kom dano ma lobal Omeo Agor gi Ofirika obed yot bot mono. Mi ario wek lok ma rad kid man dokpe o time. Duan wacho ni inge dako luak mi Omeo Agor gi Ofirika i dog guri achikari pamono mokeno kwanyo lo deke omin lanak oter yopari. Gikunu mono otwe ngut lanek omero gito. What do you guys think? Okay. Imuahama mono kelo dano mi Omeo Agoro gi Ofirika i dog guri. Muni okero Jo Omeo e kabedo ma ochahe gi e Kweyo Pa Jaka Jaka matie chogi gang Kwan mi Magwi nyo kwere i Kulu Ing-gili matie i wang romo mi Panyikwara gi Magwi. Ento santo yet ongin owacho i warga mere ma obero kacho pi lok ma dok i Komagwi ni. Mono okero dano mi Omeo i kabedo ma gilungo ni lungo ite Mary ka mono okero dano mi Agoro i kabedo ma gilungo ya nimira tamania
ya nimira tamania ma Chaka gi dok Kulu Ing-gili nyokwere wa room to Kulu matie ing'om pa Jo Panyikwara kamono bene okero Jo Ofirika ite got fuka gi got okulu. What do you guys think? Kamo pogo gini ye. Owuor gi pogo Omeo Agoro gi gina weng Ofirika pien gi tie wat lamirin pa gi chak bal. Oker gini dok yo kamo watuara neno. Gin Chaka gi Panyikwara chero kede malo botki. What happening on? Leave your comments. Yala, gi kinyo nong ni ngani. Te kwaro pa Acholi wajo ni. Dana mi Omeo gi dana mi Agoro. Ori dog gudi te tual Chaka imoha apar bong wen gi apar bong wen. We apar bong wen gi pier ngwan wa achiel. Kala chien mona yen ni Jo Omeo gi Agoro. Miero ochit ogea team megi. Kin mangom mi Magwi pe cheko cham. Dano mi murwari odak ogero e kilabak. Ka Jo pino ochiro ogero e kimuno. Johohoi. What is that? Johohoi ochiro ogero e team megi magi lungo ni team ikola. Jo Imbaro ochiro ogero e team pa Jo palunganyi kiger team pal Jo palunganyi ka Jo iko ochiro ogero team megi team iko ento okay Latin Magwi Chalo Santo oyet ongin ojeni Jo Omeo odak ogero ikom Got Kilijok gin bene onotie gi kalmegi madit imolongo ka Jo Agoro kono ochiro ogero ikabere ma gilungo wai gin bene onotie gi kalmegi madit Dabur wala Dabur. Okay, we're almost there, guys. What do you think so far? Okay. Te kwaro pa Omeo wajini ikaramidwa mach nyodwa apat Jo pino chung kachiel gi Jo mohoi magiluong gi Leb Omeo ni kop ka Jo Imbaro kono chung gi Jo iko dano mi Omeo obero Jo ma lomar lok mi kuch mada piman oweko gin pe olwanyo gi wi gang mokene matie lobo Acholi kid ma wabero kaneno Jo obo olwanyo gi pajok ento lodiro Omeo mokene wachini Jo Omeo kari bed gin pe olwanyo gi dano mi Acholi Sudan mokene gino olwanyo gi Jo Ofirika pilok mi nek ali nyo nek alibo ma Jo Ofirika bero ka nego kwere dano mi Omeo. Okay. Hadong ningo Acholi mokene wajo borani imoha apar bong wen gi pier bichel wedek ilwany pa anyanya mi achiel nyo wan gamente mi Sudan dok okwanyo dano mi Omeo Agoro gi Ofirika okero gin ite loch pa Rwot mi Magwi. Okay, so from Anyanya 1, okero gin ite loch mi gina Magwi. Okay. Omeo Agoro gi Ofirika wengo beri te loch pa Magwi during the war. Okay. Imwakaman bene gang muony madit pa okuma onongo tie Magwi idok Kulu kumaru. Okay.
Yala, gikinyu. What do you think happens? Omeo obera dok ot achiel matiri iloba chuli. Man bene girma wero miri mi Sudan peo mio lodge ken bot dano mio meo. Gamente kwanyo meo oduo ite lodge pa ruod mi magwi. Kid ma wabero kaneno idul ma mokara ngej chik pa gamente mi Sudan wacho ni wigang ma dano mere ma chulo muchora will megi pe o mia beach gamente pe mia bodgi road ento we gang ma tie gi lo chul muchora ma will dana megi o mia beach nyomo cargamente mi Sudan nakajui mia bodgi road lo dira chuli wajaborani Imwakamacha miri mi Sudan nongoni will dana mi chulo muchora e Omeo pe romo mia beach. Pilokman o wegamente o kwanya jo Omeo o doga ite lodge pa road mi magui. What do you guys think? Only population pa jo Omeo no knock so get to where beregi road to go. Miri beri te lodge pa magui. What amaningo? Kain mi Omeo, drop your comments. What do you think? This was back then, okay? Karamachon. Okay? What do you think? Gang Omeo, chalo gang mo kene ma wabero ka nena ngej I bookman. Opoke gi la cham gi la twitch. Mo kwongo, amira waneno look mi te kwaro pa jo Omeo la twitch. Kala chien waneno look mi te kwaro pa jo Omeo la cham. Okay? So I get kind for today. This is just the introduction mi look mi Omeo. What happening? Omeo no kongi bero ken gi yala gibero kin with a relation related to gina Agoro gi Ofirika gibero kachel lakin kido gina look me gina cholo ko pa jo tugi we da gina ko kama gibero yo ker gini dog goody we hay mono twero dong manage kin lo nena gin mabe ja from yo Panyikwara jero kire yo malo kanong gi kenyu bi waja ni ngo gi twero bere gi lodge tugi ko gi knock well to gi knock Ramamia beach ko. So in order to have your own chiefs or rodi, the population, the total population of your clan or your clan has to be at least 500, and they didn't reach that total, so they were not able to have their own chief. They were put under Magwi, under Magwi's rule. Okay, so that's the introduction from my church on Omeo. Okay. So he tells us that Omeo is also divided into two territories, La Chuich and La Cham. Okay, so tomorrow I will start reading on Omeo La Chuich. Okay, and Omeo La Chuich includes subgroups Pino Pino, Embaro, Iko, Gimahoy. Okay, so I'll start reading that tomorrow. Okay, thank you everyone. That's it for tonight. If you're from Omeo, please drop your comments, share with your friends, your community, your family. If you'd like to add anything to the discussion, please do join us. Join the live, drop your comments under this video. Okay? And I put my tag. This is Chaka Leb Acholi, segment with Kwan Leb Acholi. This is segment number 57 or session number 57. Reading on Omeo, one of the clans of the Acholi tribe of present-day South Sudan. And I wanted to jump and start reading on this because my stepmother is from Omeo. And I don't know much about where she's from, so finding out as I read. Okay, I'll pull out my tech. Please make sure to like, comment, share, subscribe to our YouTube channel, which is Chaka Leb Acholi, and subscribe to our official Facebook page, Chaka Leb Acholi. And follow me also on my personal Facebook, which is Chaka Ikang, South Sudan.
Okay, Anapo Amatek, please join me again tomorrow. Okay, take care and have a good night.